यूक्रेन ngam region da terrorist attack ama Russia na maithiba pikre Vladimir Putin. Ukraine ngamkhai da Nongpok Bryansk region da terrorist attack ama Russia na kapna duna maithiba pikre haina sagolsil numita President Vladimir Putin na haikre amasung misam sing da kapsilaki ba Ukrainian sabotage group ama ni haina mahang na haikiba do maru phang na muthana bawasakre minamba kaihoba ma semjin sajin na bagidamag Russia bu Ukraine na Maran Sikhi amasung Russian anti-government partisan singna eteki karigumba mawong ama tasyang nasatagi bagum tawbi hay na supongdoke Russia na special military operation naman ni hay na sahiya magi mamangda Ukraine da Moscow na landaki ba matungdage selling amasung sabotage ki pau kaya laiki baga loina na Russia gi ngamkhay gi reason singadu hen na Iran gi mapam oirakhe television da wangang ki ba mada President Putin na group adubo angang sing yaw na micham singi matakta nong may kapsilak pagi maral seke Bryansk Governor Alexander Bogomas na masigi mamangda Ukrainian sing na miyoya makapto na hatkre amasung angang amasokre haike makoy na karimata pangbang amloy makoy buhay koy na marupang na mutat kani hay na Putin na haike makoy atu Russia ki history amasung lon mutat papamba sing ni hay na makatake online da sandoroki ba video anida makoy masamag po Russian volunteer core kauba kulay pa ba miyoy sing ni hay basing aduna Bloody Putinite amasung Kremlin regime ni hay na makoy na kauribado tengna na ba makoy ngamkay lansilak pa ni hay ke Russian liberator sing na hayza basing kulay pa ba miyoy sing aduna Russian sing da kulay pa ka na ba masung authorities adugi mayokta hawgat na ba apel taw ke misam sing da makoy na nong may kapki di hay na makoy na hay ke tawdog adu kanana taw bano hay bado Law enforcement agency sing na lepkani amasung phibam madugi matangda security sip sing na Putin da paudam gani hay na paumi sing da Kremlin wangangloy Dmitry Peskov na haike Ukrainian military intelligence ki wangangloy aman na sabotage group adu sariba sing adu Russia ki manungda manunggi oiba yanada ba mage khudam ama ni haike makoy gi khutta khulai sing pai ba miyoy sing asina Putin regime amasung madugi sagot pa sing adu galan thengna re Russian sing na mikap thokpa hawraklaba yai karigumba khara mayek seng na khanglakani amasung masak thokpa khongthang khara lawrokpa yai haina Andrei Yusov na Ukrainian outlet amada haike ngamkhay lansilaki ba Ukrainian nationalist singge khulay pai ba miyoy ni haina Russian army na haike bado makoy na amasung Russia ge FSB security servicing na Muthat na bahona rihay na sagol sel numita Russian news agency sing na thokpa statement amada security service adun haike ngarang Ukrainian sabotage amasung reconnaissance group amana Lubechaneye khunggangda Klimobaski district sangsilake makoy na cheliba kar amada nong may kapke maduda miyoy amasiki amasung chahi taragi angang amasoki hayna Bryansk Governor Bolgomas na magi telegram channel da haike Aroy bada tabi di bapum na magpo tagat sering